Rusija, Moskva, manastir Donskoj. Groblje ruskih aristokrata. Ima dosta starih nadgrobnih spomenika. Ovo je nadgrobni spomenik kneza Nikolaja Vjazemskog. Umro je 1846. godine. Nadgrobni spomenik od crvenog granita. Izrađen u obliku stožaste urne. Nadgrobni spomenik je postavljen na betonski nosač. Vrlo kvalitetna izrada. Glatka granitna površina, savršena obrada. Između različitih dijelova nadgrobnog spomenika nema spoja. Ovo je jedan komad crvenog granita. Ovdje je donji rub nadgrobnog spomenika, a iznad je jedan monolit bez šavova ili spojeva. Savršeno izrađen čvrsti komad kamena. Stalak od sjajnog kamena. Na stalku je nadgrobni spomenik od crnog granita. Jedan komad granita bez šavova i spojeva. Jabuka je izrađena od metala. Metalna kugla i križ. Sluga Božji umro 1848. Ovdje ima mnogo sličnih nadgrobnih spomenika. Nišani su složenog geometrijskog oblika. Ali nadgrobni spomenici su monolitni, izrađen od jednog komada granita i uglačan do zrcalnog sjaja. Prije 200 godina ljudi su s lakoćom izrađivali složene kamene nadgrobne spomenike. To znači da su prije 200 godina ljudi imali dovoljno resursa i energije za izradu proizvoda složenih oblika od tvrdog granita. Napravili su mnogo takvih spomenika. Prije 200 godina ljudi su imali razinu energije i tehnologije ništa goru od današnje. O tome nam govore drevni nadgrobni spomenici.